Uretse kuba umuziki utuma abantu bamenyekana, utuma baninjiza amafaranga menshi cyane binyuze ku mbuga nkoranyambaga bakoresha, by'umwihariko izicuruza umuziki twavuga nka YouTube, Audiomack, Boomplay, Spotify ndetse n'izindi. Gusa muri ino video tugarutse kuri top 7 y'abahanzikazi b'abanyarwanda bafite amafaranga menshi cyane kurusha abandi, kuko tuzi neza yuko umuziki ari imwe muri content yinjiza amafaranga menshi cyane kuri social media platforms zitandukanye. Turazigura ku mwanya wa karindwi, tumanuka tujya ku mwanya wa mbere, aho tuza kuhasanga umuhanzikazi ufite amafaranga menshi cyane kurusha abandi. Wowe nta kindi usabwa uretse kubana nanjye kuva ino video itangiye kugeza irangiye, aho tugiye kurebera hamwe umuhanzikazi ndetse tukareba n'imitungo afite agaciro kayo. Turazigura ku mwanya wa karindwi, aho tuhasanga uwitwa Kalisa Karasira, uzwi cyane mu ndirimbo nziza no mu njyana zikunzwe cyane mu Rwanda ndetse no hanze. Uyu akaba afite imitungo ibarirwa hejuru y'agaciro ka miliyoni 350 z'amafaranga y'u Rwanda. Urumva yuko ari amafaranga menshi cyane, bikaba byatumye uyu Kalisa Karasira agaragara kuri uwo mwanya wa karindwi. Tudatinze tugiye ku mwanya wa gatandatu, aho tuhasanga Vestine ndetse na Dorcas. Aba ni babiri bombi bafatanyije ku miyoboro ya YouTube itandukanye, akaba afite imitungo ibarirwa hejuru y'agaciro ka miliyoni 380 z'amafaranga y'u Rwanda. Urumva yuko Vestine na Dorcas ari abahanzikazi bakomeye cyane mu Rwanda, bakaba bafite imitungo myinshi. Urumva yuko miliyoni 380 ni amafaranga menshi, bikaba byatumye bagaragara kuri uyu mwanya wa gatandatu. Tudatinze tugiye ku mwanya wa gatanu, aho tuhasanga umuhanzikazi witwa Marina Deborah. Uyu tumuzi mu ndirimbo zikunzwe cyane, twavuga nka Page ndetse na Avec Toi. Uyu Marina akaba yaje kugaragara kuri uyu mwanya wa gatanu, bitewe n'uko abarirwa imitungo ifite agaciro kari hejuru ya miliyoni 400 y'amafaranga y'u Rwanda. Urumva yuko ari amafaranga menshi cyane, bikaba byatumye uyu Marina Deborah agaragara kuri uyu mwanya wa gatanu. Tudatinze tugiye ku mwanya wa kane, aho tuhasanga uwitwa Aline Sano. Uyu tukaba tumuzi mu ndirimbo zikunzwe cyane, haba ize ku giti cye ndetse n'izo yagiye akorana n'abandi bahanzi batandukanye. Uyu Aline Sano akaba afite imitungo ibarirwa hejuru y'agaciro ka miliyoni 450 z'amafaranga y'u Rwanda. Urumva yuko ari amafaranga menshi cyane, bikaba byatumye uyu Aline Sano agaragara kuri uyu mwanya wa kane w'abahanzikazi bafite amafaranga menshi cyane kurusha abandi mu Rwanda. Tudatinze tugiye ku mwanya wa gatatu, aho tuhasanga umuhanzikazi witwa Uwayezu Ariella, tuzi ku izina rya Ariel Ways. Uyu akaba ari umwe mu bakunzwe cyane, aho akurikirwa n'abatari bakeya ku rubuga rwa YouTube ndetse ku n'izindi social media platforms akoresha. Uyu Ariel Ways akaba afite indirimbo zikunzwe cyane, niyo twavuga yise Away, imaze kurebwa n'abarenga miliyoni 6,900 ku rubuga rwe rwa YouTube, aho yaje kuyikorana n'umuhanzi witwa Juno Kizigenza. Uyu akaba yinjiza agatubutse bitewe n'uko afite n'izindi kampani yamamariza ndetse na business zitandukanye. Uyu Ariel Ways abarirwa imitungo ifite agaciro kari hejuru ya miliyoni 470 z'amafaranga y'u Rwanda. Urumva yuko ari amafaranga menshi cyane, bikaba byatumye uyu Uwayezu Ariella cyangwa se Ariel Ways agaragara kuri uwo mwanya wa gatatu. Tudatinze ku mwanya wa kabiri turasanga umuhanzikazi witwa Bwiza Emerance, tuzi ku izina rya Bwiza, akaba ari nawe muhanzikazi ukurikirwa cyane kurusha abandi mu Rwanda ku rubuga rwa YouTube. Uyu akaba afite imitungo ifite agaciro kari hejuru ya miliyoni 500 z'amafaranga y'u Rwanda. Urumva yuko ari amafaranga menshi cyane, bikaba byatumye uyu Bwiza agaragara kuri uyu mwanya. Tudatinze tujya ku mwanya wa mbere, gusa mbere yuko tuwugeraho nagira ngo nkwibutse, niba utarakora subscribe ngo ufungure n'inzogera wabikora, kuko ni ingenzi cyane kugira ngo tuzacikwa na updates z'ubutaha. Ku mwanya wa mbere turasanga uwitwa Ingabire Jeanne d'Arc, tuzi ku izina rya Butera Knowless. Akaba afite imitungo ibarirwa hejuru y'agaciro ka miliyoni 570 z'amafaranga y'u Rwanda. Urumva yuko ari amafaranga menshi cyane, bikaba byatumye uyu Butera Knowless agaragara kuri uyu mwanya wa mbere.